U mjestu Maljevac u Republici Hrvatskoj nastavljaju se radovi na izgradnji Islamskog centra, jednog od najvećih projekata islamske zajednice na području Hrvatske. Gradnja objekta odvija se planiranom dinamikom, a uz podršku džematlija, prolaznika i brojnih volontera privode se kraju radovi na kupoli i unutrašnjem uređenju džamije. Ovaj centar, smješten uz samu granicu sa Bosnom i Hercegovinom, trebao bi svoja vrata otvoriti do kraja godine. Na samom ulazu u Evropsku uniju u mjestu Maljevac u Republici Hrvatskoj iz dana u dan raste jedan od najznačajnijih projekata islamske zajednice u ovoj zemlji. Islamski centar sa džamijom polako dobija svoje konačne obrise, a iza svakog ugrađenog kamena stoje 4 godine truda i odricanja. Nakon intenzivnih radova završetak glavne kupole ulazi u završnu fazu, dok se sada radi na unutrašnjim radovima. O tome dokle se stiglo govori imam ovog džemata Admir Efendija Muhić. Trenutno se odvijaju unutarnji radovi i ono što je prepoznatljivo i s vanjske strane mogu se vidjeti obrisi kako počinjemo postavljati lim. Dakle, to dolazi kao nagrada za sve nas koji sudjelujemo već evo 4. godinu u tom sistemu izgradnje Islamskog centra u Maljevcu. Vrijedi ovo doći i vidjeti. Mi smo zadovoljni, ali i zahvalni svima onima koji sudjeluju u izgradnji Islamskog centra u Maljevcu, posebno krajini i krajišnicima koji prolaze, dolaze i svim ljudima koji na poseban način prolaze kroz Maljevac i stanu na infopult kraj naše kućice i ubace u kutiju. Zahvaljujući se toj interakciji mi smo došli do ovog nivoa. I na taj način mi bismo mogli slobodno kazati tijekom ove godine da ćemo privesti radove kraju. Maljevac danas nije samo veliko gradilište, već i mjesto koje okuplja ljude različitih životnih puteva. Među njima je i Sejid Dizdarević, koji se nakon godina provedenih u Njemačkoj vratio u Maljevac. U izgradnji Islamskog centra pronašao je priliku da svojim radom doprinese zajednici, ali i vlastitom miru. Prije nekih 2 godine sam odlučio da se vratim u Hrvatsku i vjerujte da nisam se pokajao. Mene kao i svakog čovjeka je bilo malo zanijelo i novac. I imao sam i taj restoran gore pa te zanese i kupiš sebi i auto i ovo i ono, ali nisam bio zadovoljan. Nešto je falilo u meni. Iskren da budem i nisam imao vremena ni za vjeru. Znate, radite 12, 13, 14 sati i sve to tako prođe. I sad kad sam se vratio nazad, evo, hvala dragom Allahu, počela se ova naša džamija ovdje praviti i tako da sam se odmah i uključio u to. I dobijam neki svoj spokoj, neki svoj mir. Puno više osjećam se bolje, jer znam sve prolaze na ovom svijetu. Valjda to meni dolazi s godinama, može biti i o to. Ali hvala Bogu da sam ja spoznao da je samo vrednost ono što učinimo od dobrih dijela, da izgradimo nešto, da ostane iza nas, jer dobri ljudi se uvijek spominju. Dobra djela se uvijek spominju. Posebnu vrijednost ovom projektu daju brojni volonteri. Upravo zahvaljujući njihovom angažmanu prikupljena su značajna sredstva koja omogućavaju nastavak radova. Info kućica ispred džemata Maljevac predstavlja jako veliki značaj za ovaj naš kraj i za ovu cijelu sredinu, kao i za ovu kolonu koju vidite sa naše desne strane. U kućici, odnosno u infopultu, vi možete da saznate gotovo sve o samom projektu izgradnje Islamskog centra u Maljevcu, a isto tako možete da nađete i okrepu na ovome jako sunčanom, vrelom danu. Tu možete da pronađete hladni napitak, možete da pronađete i nešto za prigristi, ali isto tako tu možete da nađete naše suvenire. Do sada je za izgradnju Islamskog centra u Maljevcu prikupljeno više od 1 milion eura, a veliki dio sredstava osiguran je zahvaljujući dobrovoljnom radu džematlija i volontera. U Maljevcu ističu da je ovaj projekat dokaz kako upornost i iskrena namjera mogu pretvoriti ideju u djelo koje će služiti generacijama koje dolaze. Ako radovi budu tekli planiranom dinamikom, vrata novog Islamskog centra u Maljevcu mogla bi biti otvorena već do kraja godine, kada će ovaj objekat postati mjesto okupljanja duhovnosti i susreta muslimana.